Une uday ubah justi pasing renta Thaiñ nakasnang maublay kabaha apa West Coast District. Kini ka wheelchair kabat thamai ya kabat aisong baha nakasuka jala ya mentagasngi. Kini ka wheelchair kalongkom ka scooter kabat Ïaid hakalenti kabakham jangai. La aisong baha namar ubah justi pasing ubah da kabaju Thaiñ Mula baru bolong ubri ubaran kejuduna ket khotmet. Habola job ya ka e-challenge enterprise. Ini kata kajing Yakob nakam taki Samla ke bah sengkam lajong aku bun ke bentang bat kibadan lu aklen keleng jong kecil. Bat just pasing lapan pa ko jong sokman kajing yo ya kan ke wheelchair aku bol ang baula la ban ya kita ke khanja ya shibun ya yu boleh cenglai. Pidai na kasno? Oblay. Iko mahaba ka West Coast District. Tapi semua no mentas ni pala yo ni kersan lah. So ram mo ya mungkin deh. Tapi semua kan yarab hari ya pina kas. Okay, mulai Arab yang kam angkla hampir sok kali kawan kayak ya kan itu. Laban itu kumno bisa je pan yo ya kani ka kabuk sia pan yo ya kani ka kor mo ka pan pensuk itu ya kata kaya kayak ini. Ya kumno. Oh kumno bisa je pan yo kum kani ka la. Mar terusin misi mata ke champions. Ngajak betul dia kendo isar betul. ICM kan. Itu betul ila kula dengan tugas skip ang buat Ïaid letih. Kuno ban buat abang yo kikor ki bol sok kali kawan. Dia haden sar da trish tersya kan. Haden ketuk nepat ila yo marak kan dia. TPPM kumno ban kersan ya lade. Benar je ngasna mula bet ngasni betul. Mensa long pihak long kajenjar bhai fi ban legislation yang long ban Cok, bener paket.